جبرهبونا چند هێزên çekdar û berdewamîdan bi êrişên firokên cengî bû serbajarê Şengalê bûye sedema wê çendê xelek carek din aware bin û jiyana nava kempa da ephel bijêrin. Miyeser êk ji ewan nimûna ye ku di evê heftiyê da ji Şengalê vegeriyaye kempa Şariya li Herêma Kurdistana Iraqê. أكيد مثلا ترسي باغ زلام شو مثلا شو زلام مثلا شو بترسي شو هزارو نترسن مثلا في قصف وام زلام زاني كي قابل مال زلام أبدن مش بربيه كي مثلا نخوشه Ew babê sê zarokan e bêguman jiyana nava kempê da gelek zehmet e ji bo wî û gişt endamên xêzanê ew neçare vê jiyanê iphel bijêrît. الكامبا ده مثلا هرب زحمته جانا كامباش خبر بزحمة البرجرمي سرماي همو تشتي هتا بزار من قاريش خيني دركبي نما كاريم دركبن حسابي 3 ساعات زو كوري خوي مزن كوري خوي كتشي من خين دوم ما نويران دركبن سرما شربو تلقى ديوارات كاتن المال كاتن من كاريم دركبن هوالم جينيد مال بو بشتي كهاتي بابي قوتي قوف كردستان ده هرنش خورو هتا جكي ودح خوشد بي Her malbateka ji Şengalê vegerîte herêmê pêrabûnên yasayî digeltênekirin û dubare cihê vehewandinê bû tête terxankirin. Lewmat mawê ev sala da heta niho 3232 kes vegeriyayîne Herêma Kurdistanê. يعني ادريسي وان نبيسان كو عنوان وان نبيسان كي دريدي اكن جيبت داكو وقتي هاريكاري بو اوارا پنابرات بين او شي بيبار نبن هروسا دا صفة نازح شي سرهبت كو راستا اوارا ويهاتي فيدري فلان ميجوي هاتي طبيعي چونو هاتن يبردوام هروسا زفراندنا بو جواري وان شي ابروسي بردوام میسری تا که امید هیا کو شنگال آرام بیتنو بیترس او وگر نسر جهو وارین خواه و دست به جیانکا ساده بکن لی حتا نوکه امیداوی و گشت آوارین شنگاله نهاتیه دی کاوع مردنگ امریکا دهوک